Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Pesta Kesenian Bali ke-45 ini dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Selanjutnya mohon berkenan Ibu untuk dapat membuka Pesta Kesenian Bali ke-45 dan Pedaya ditandai dengan pemukulan kempli. Mohon berkenan mendampingi Gubernur Bali. Hadirin undangan dimohon berdiri. Mohon izin untuk pemukulan kempli akan kami hitung di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hadirin Pedaya ke-45 tahun 2023 telah dilepas oleh Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, ditandai dengan pemukulan kempli dan disambut dengan suara subuh, tabung gong, kebiar gede, serta disambut dengan Dang Merdange, persembahan Institut Seni Indonesia, Denpasar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Pedaya of the Bali Art Festival 2023 has just released by Professor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, the 5th President of the Republic of Indonesia, and the release marked by the sounding of kempli and greeted by the sounds of sungu, the rhythm of the kebiar gong gede, and followed by the performance of Dang Merdange, presented by the Indonesian Institute of Arts of Denpasar. Institut Seni Indonesia Denpasar dalam Pesta Kesenian Bali ke-45 kali ini menyajikan tari Siwa Nataraja dengan iringan gamelan agung Dang Merdange. Tarian Siwa Nataraja merupakan simbol kemuliaan Dewa Siwa sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa dalam prabawa sebagai Dewa Penari. Siwa dalam tarian kosmis untuk keberaturan dan keharmonisan alam semesta. Siwa sebagai pusat mandala semesta membentuk keseimbangan Panca Mahabhuta, Apah, Bayu, Teja, Akasa, dan Ether. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Indonesian Institute the Art of Denpasar presenting Siwa Nataraja. Siwa Nataraja is the teaching of the ultimate grandeur and reference and embodiment of worship towards the Almighty as the manifestation of the highest divine nature. Siwa, in his cosmic dance, generates the rhythm and order of the universe. His movements represent the manifestation of primal energy, blending together to create beauty and the elements of art. Siwa is the supreme God, the source of magnificent creativity. Hadirin undangan yang berbahagia, tertaut tema Segara Karti, komposisi gamelan Dang Merdange memuliakan tarian Siwa Nataraja dalam perayaan penyajian segar atau laut berorientasi Maha Urip Kauripan.
dari Institut Seni Indonesia, Denpasar. Sambut bersama Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Ibu Pendiri Sanjaya dan Wakil Bupati Ibu Edi Wirawan menampilkan garapan band air diawali dengan papan nama kabupaten. Tata rias modifikasi gaya Tabanan. Tata rias modifikasi gaya Tabanan merupakan tata rias yang tidak meninggalkan pakem dan ciri khas Kabupaten Tabanan dengan mengambil konsep warna tridatu, simbol kekuatan dan simbol suci, menggunakan kain ciri khas Tabanan yaitu selendang ancel berwarna merah, simbol kekuatan dan keberanian, menggunakan pusung tanduk melambangkan ketangguhan, dan menggunakan bunga pudak yang menjadi suatu elemen penting dalam meriahan riasan khas Tabanan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, next is Kabupaten Tabanan, Tabanan Regency. Under the leadership of Regent Ikomang Gede Sanjaya and Deputy Regent Made Edi Wirawan, presents their Pedaya performance. It begins with a district signboard carried by a girl dressed in traditional attire of Tabanan, wearing a red Javanese ancha selendang, symbolizing strength and bravery as a part of the Bali Art Festival 2023. The use of Usung Tanduk represent resilience, while the incorporation of Bunga Pudak preserve the essential element of Tabanan's distinctive makeup, symbolizing the fragrance. Tari kebesaran Jayaning Singasana Aum. Jayaning bermakna jaya atau kejayaan. Singasana bermakna tempat duduk atau tinggi kontekstual dengan kota Tabanan. Aum bermakna aman, unggul, madani. Konseptor tari kebesaran Jayaning Singasana Aum adalah Bapak Bupati Tabanan, Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM. Kejayaan kota Tabanan sebagai tempat duduk atau linggi menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai singasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan dan demokrasi, serta cinta akan rakyatnya menjadi aktualisasi bermakna. Garapan tematik, garapan kreasi pasukan pedang tridatu, pasukan yang menyimpulkan karakteristik dari setiap warna pasukan perang yang berani, bijaksana dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan warna dalam setiap pasukan menyimpulkan karakter yang ditampilkan. Merah menggambarkan keberanian, hitam melambangkan kebijaksanaan, dan putih menggambarkan keikhlasan. Perbedaan karakter juga digambarkan melalui pola gerak dan senjata pedang yang digunakan. Karya ini mengacu pada filosofi pemerintahan Kabupaten Tabanan yang berani, bijaksana, dan tulus demi mewujudkan Tabanan yang aman, unggul, madani. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, creation of pasukan pedang tridatu or tridatu sports league. This creation is inspired by the philosophy of Tabanan orientation, wise and skillful government, a safe, superior and civilized Tabanan. Different colors displayed in each group represent their respective characters, with the red symbolizing courage, black representing wisdom, and white depicting sincerity. And the variation in character is also portrayed through movement patterns and the swords used.
Bayangkara dikisahkan saat Danyang Mirarta tiba di Desa Beraban untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Desa Beraban kala itu dipimpin oleh Kipen Desa Beraban I yang mana beliau adalah pemilik ajaran Bali kuno. Pendesa Beraban sangat tidak suka dengan ajaran dari Danyang Mirarta, apalagi masyarakat berbondong-bondong menjadi pengikut beliau. Di saat Danyang Mirarta bersembunyi di tersebut, beliau membayar ke gunung dan bergeser ke tengah pantai dengan kekuatan spiritualnya. Agar tidak diganggu oleh pendesa Beraban, beliau pun berlibat selendangnya menjadi ular kowen sebagai penjaga tempat tersebut. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bayangkara, it is narrated that when Danyang Mirarta arrived in the village of Beraban to spread teachings in the village was met by Kipen Desa Beraban Sakti, a follower of ancient Bali Christ. Desa Beraban strongly disliked the teaching and spread the village's folk while Danyang Mirarta was leading
Kabupaten Karangasem membawa gebongan bunga sebagai simbol ketulusan hati. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we move to the eastern part of Bali Province, Karangasem. Karangasem Regency, under the leadership of Regent I. Gededana and Deputy Regent Iwayan Artadi, present their precision performance. It begins with a distinct signboard carried by a woman dressed in traditional attire of Karangasem, wearing geringsing, penganan pegeringsingan fabric and cinnamon Karangasem songket. Untuk memaknai tema Segara Kerti, Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Karangasem mengusung tema Segara Yatnya atau ritual yang laut yang selanjutnya diwujudkan di dalam beberapa materi pawai, yakni tari Padma Raja sebagai maskot Kabupaten Karangasem, garapan kreasi Bina Warna Wangsa, dan garapan tekadi Segara Yatnya. Interpret the theme Segara Kerti Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban, or the ocean as the creator of civilization. The ambassador of Karangasem Regency embraced the theme Segara Yatnya or Sea Ritual. This is manifestation in several precision elements, including the Padma Raja dance as the mascot of Karangasem Regency, the creations of Bina Warna Wangsa, and the thematic performance Segara Yatnya. Warna Wangsa, garapan kreasi menggambarkan anggota sekte-sekte yang berkembang di Bali, yaitu sekte Swastidanta, Waisnawa, Bhairawa, Resi, Sora, Brahma, Ganapatian, Asupata, dan Bodhisokata. Sekte-sekte ini berselisih paham dan terkadang muncul pertikaian antar sekte. Garapan ini diiringi gamelan Silonding yang merupakan salah satu gamelan khas dari Kabupaten Karangasem. Tari Padma Raja. As the mascot of Karangasem Regency, Padma in Sanskrit means lotus flower, and Raja means radiant sun. And the Padma Raja dance represents the beauty and purity of the lotus flower. And the Padma or lotus flower is one of the flourishing flora in Karangasem Regency. The Karangasem Regency mascot dance is performed by 9 female dancers prominently dressed in red attire, combining traditional Balinese dance movements with contemporary development. It portrays the beauty, grace, and fragrance of the lotus flower. The dance is accompanied by the tambur gamelan, a traditional musical instrument typical of Karangasem Regency. Segara Yatnya, atraksi tematik ini mengisahkan kedatangan Empu Kuturan ke Bali, melewati laut dengan menaiki perahu dari daun kapu-kapu dan menggunakan layar daun tebing. Kemudian beliau mengadakan pertemuan dengan Prabu Udayana, serta dihadiri oleh pendeta Ziwa dan pendeta Buddha, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Ibu Kuturan mendeklarasikan paham Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa dengan menyerukan setiap desa mendirikan Pura Kayangan 3, serta mengajarkan pemujaan dan pemuliaan terhadap laut dengan cara melakukan yatnya. Segara Yatnya, this thematic performance depicts the arrival of Empu Kuturan in Bali, crossing the sea on a boat made by kapu-kapu leaves and using the leaf sail. He then had meeting with Prabu Udayana, attended by the priest of Siwa and Buddha, religious leaders and community figures. Empu Kuturan declared the Trimurti doctrine, Brahma, Wisnu, Siwa, by calling for each village to establish the Pura Kahyangan 3, or 3 holy temples, and teaching the worship and reverence of the sea through Yatnya rituals. Hadirin yang berbahagia, ada objek yang ingin ditampilkan, yaitu penggambaran pengunjung dari Tumpang 3 di Pura Silonding yang diberikan di pinggir laut sebagai tempat pemujaan Sang Yang Widi dan manifestasi beliau, serta Empu Kuturan dan para leluhur. Atraksi ini diiringi dengan gamelan Beleganjur yang dibawakan oleh para remaja laki-laki dengan penuh semangat. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the object of to be presented in this depiction of the Palinggi Tumpang 3 in Pursila Yuti, located by the sea as the place worship for Sang Yang Widi and its manifestation
as well as Kukuturan and Desa. This performance, ladies and gentlemen, is accompanied by Babagana Gama, performed with enthusiasm by young male participants. Ya, demikianlah kita saksikan bersama dari Kabupaten Karangasem, dan berikutnya akan langsung didapat kita bersama dari Kabupaten Gianyar. Hadirin, Gianyar sebagai kota pusara atau bumi seni budaya senantiasa bertumbuh pada filosofi Trihita Karana, sinergi manusia, alam dan spiritual. Gianyar mengedepankan toleransi, keharmonisan yang berkebudayaan, serta selalu menjaga, menggali kelestarian warisan leluhur sebagai komitmen visi misi pemerintah Kabupaten Gianyar di bawah kepemimpinan Bupati Imade Agus Mahayasmi dan Wakil Bupati Anak Agung Gede Mayu mengawali sajian Pen Ayu dengan menampilkan papan yang dibawakan oleh Agus Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we move to Gianyar Agency. Gianyar, known as the City of Heritage and Culture Arts, always upholds the philosophy of Trihita Karana, the synergy between human, nature, and the spirituality. Gianyar promotes tolerance, cultural harmony, and the preservation of ancestral heritage as part of the vision and mission of the Gianyar Agency government. Under the leadership of Bupati Imade Agus Mahayasmi and the Vice Bupati Anak Agung Gede Mayu, Pen Ayu begins with the presentation of district nameplate carried by Jaga Bagus Gianyar, dressed in traditional attire of Menangkap pencemaran laut sebagai gagasan utama karya. Garapan ini dikemas dengan memadukan unsur tari dan olah kreasi dengan menampilkan sampah laut, organik dan non-organik yang membuat laut beserta isinya tercemar, sehingga harus menjadi kewajiban umat dalam its main concept. It combines elements of direct and magnetic and non-organic. And the sanctity of the ocean or Segara Kerti. Through the sacred ceremony in the ocean or Segara Parisura. Hadirin, garapan ini juga mengangkat pencemaran laut dan mengangkat kisah pertemuan Dewa Wisnu dan Dewi Sri untuk membicarakan keseriusan laut yang ditandai dengan datangnya gunung Gunung yang membawa Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the performance tells the story of the meeting between the Lord Vishnu and the goddess Tree. Discuss the damage inflicted out in the ocean, symbolize the floating mountains of the trash in the sea. Lord Vishnu then instructed farmers and fishermen in the sea to perform the Makaluna ceremony as seeing
dari Kabupaten Gianyar mempersembahkan barisan PNAY atau Pawai Daun Hidup Rias Gianyar. Dilanjutkan pula dengan barisan pembawa upacara Serati membawa gebogan dan banten diiringi oleh bala ganjil. Dan kita saksikan juga iringan Serati Pagis dalam gabungan PNAY Kabupaten Gianyar. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan juga bersama persembahan barong, persembahan dari Kabupaten Gianyar.